ndasoma umurongo mu gitabo cya Yobu. Sinigisha no kugira ngo umuntu wese ukunda ijambo ry'Imana utahane aje gutekereza ku ijambo ry'Imana. Nutarikunda ndamurarikira kurikunda kugira ngo aryumve. Mu gitabo cya Yobu ibice 23 umurongo wa 13, nuwo murongo umwe dusoma cyangwa se verse imwe iravuga ngo ariko igira icyo yitumye ninde wabasha kuyivuguruza, kandi icyo umutima wayo ukunze nicyo ikora. Reka mvuge amagambo make amenshi sinayabonera umwanya kuko mfite byinshi birutiza bamaze kuvuga bose. Ndavuga mu bice bitatu. Ndashima Imana, mvuga ubuhamya mu magambo magufi, hanyuma nze gushimira abantu nsoza. Nije uhagurukije uyu mugabo uhagaze iruhande rwanje nkunda Imana. Sogokuru yabyaye abana batatu gusa. Muri abo bana batatu yabyaye data niwe mukuru, abyara ise wa Runoro, abyara na Mushenge umwe niwe mama w'uyu mugabo uraha. Kwa Sekunzi abavugwa kwa Sekunzi bose bamwe mwabonye hano n'abandi bataraha turi benshi rega ntabwo tukiri bake. Hari abari mu Rwanda, hari abari Bukavu, hari abari Buvira, hari abari Komugete, hari abari Burundi, hari abari Amerika, hari abari Australia. Natwe turi hano, hari n'abari Bugande. Dufite umuryango mwiza. Niyo mpamvu nashimye guhagarara aha, nuko mushiki wanje Didia yararushe na Toto yaramaze kuvuga umwanya munini hagaze, sinasaba kumuhagurutsa. Twari kuba duhagaze aha tuvuga abandi bose bicihari, ariko reka mvunagure mu buryo bwihuse. Sogokuru yabyaye data nako yabyaye abahungu 5 n'abakobwa 3. Papa Mudogo ari we se wa Runoro yabyaye abahungu 5 n'abakobwa 3. Mushenge yabyaye abahungu 4 n'abakobwa 2. Imfura ya Mushenge afande Edinasi Sebagabo warangirije urugendo rwiwe i Lubumbashi mu ntambara ya 98. Niwe wari imfura mwa Mushenge. Mwa data wacu ariwe murumuna papa, ariwe papa dusigaranye uri hariya Komugeti ise wa Runoro. Imfura yiwe afande Tararingi benshi hano bari bamuzi, yarangirije urugendo rwiwe mu Bibogobogo. Nukuvuga ngo muri abo bahungu 5 ba data dusigaye turi 2, aba3 baratubanjirije bararuhutse. Mwa Papa Mudogo bari 5 abahungu, aba3 baratubanjirije hasigaye abandi 2. Mwa Mushenge hasigaye abahungu 3 n'umukobwa umwe. Umukobwa umwe yaratabarutse n'umuhungu umwe baratubanjirije. Ariko abo bahari mbabwiye basigaye dufite umuryango mugari kandi munini kandi ufite imbaraga tuzabaho. Reka nshimire Imana ku bushake bwayo. Ndi mu gihugu cy'u Rwanda, dusenga Imana umwuka waravugiye mu mukecuru umwe. Imana iramubwira arampanura, aravuga ngo ugiye kuzatakaza, ugiye kuzabura umuvandimwe wawe, kandi
azagenda mutari kumwe, azagenda mutari kumwe, azagenda azaba ari mu kindi gihugu. Umuvandimwe wawe wabugufi cyane ko ndabona umuvandimwe wawe agiye kuzatabaruka kandi azagenda mutari kumwe. Kuva ibyo bibaye n'uyu nguyu ugiye tutari kumwe, kandi twari tubanye, yaragiye mu gikorwa cyo gutabara ubwoko n'igihugu. Ngeze hano ndahatura, turabana, nashakaga kwicara hariya mu Bugande, aranga aravuga ati oya ngwino usange hano, turaganira bihagije, ariko nza kumwumva inama ziwe ndaza ngera hano, subirayo, urugo rwanje ruhaguruka ruraza rumusanga hano. Nje baza gusigara, hanyuma naje kumusanga hano, niwe wakiraga abana bose baje mbere, kandi niwe wakiriye madame n'abana bari kumwe na Toto. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Bari hariya kuri Nyamara, ndyamye umunsi umwe mbona banzaniye inkuru bambwira kuko yatabarutse. Ndarira amarira menshi cyane, ariko nzutse nsanga ni inzozi. Ndavuga ngo zirakaba inzozi, ariko nzitesha agaciro, ariko ntizakunze. Igihe kiragiye, none aratabarutse. Aje kugenda, yaraje nsanga mu rugo turaganira. Tuganiriye nawe yambwiye amagambo menshi, nanje mubwira ayandi nk'abavandimwe bari kuganira. Muri ayo ngo yambwiye amagambo abiri, n'ubu ni ari ku mutima wanje kandi ntazamvamo. Rimwe ryari ry'umuryango, irindi ryari irindi nyine rirebana n'ubuzima bwa kiroho. Yatangiye kwikiranura akiri hano, yatangiye gutegura urugendo rwiwe akiri hano. Turabikora bigenda neza. Irindi ni ry'umuryango, sindivuga hano, ariko ryari ryo kubaka umuryango, kandi n'ubundi rizakomeza ryubake umuryango. Uyu Runoro abarikwa, yabariswe mu mazina abiri, izina rya Runoro Muragwa. Ayandi yose yagiye aza nyuma, kandi yose ni meza. Arakura, akura ari umukirisitu, arabatizwa. Ashaka Toto tubana. Ubukwe bwiwe twari tuburimo. Natandukanye nabo azaye uriya mukobwa wiwe w'imfura uyu wavuze mbere. Nje hariya muri kiriya gihugu kuko nyine namwe mwabonye abantu benshi bigeze kuhanyura. Twaje gusa kandi kubana, ageze hariya tubana igihe gitoya, arakomeza aza, nanje naje kumukurikira, turabana hano. Rero mwene data ndamuvugaho amagambo make cyane, make rwose. Uyu mugabo Runoro udusize uyu munsi yari umuvandimwe, ni murumuna wanje. Ni umuvandimwe wanje, ni murumuna wanje. Kuva mu bwana bwiwe kugeza uyu munsi wa none, yari imfura, yari inyangamugayo, agiye ari umugabo mu rugo rwacu. Yakundaga umuryango, yakundaga urugo rwacu, yakundaga urugo rwe, yakundaga abavandimwe be bose. Nagende agiye ari umugabo mu rugo. Mu buzima bwe bwa gikristo yari umuntu udasanzwe. Ndi wo musanze mu bakirisitu babandi b'imiruro igurumana cyane, ariko yari umuntu utuje mu buzima bwe bwose. Yakuranye n'urundi ruziruko n'abandi basore benshi. Nta munsi nigeze numva Runoro ngo yangoye itabi cyangwa ngo yangoye inzoga ubuzima bwe bwose, cyangwa ngo numve nako gakuru, kugeza uyu munsi wa none. Yarazi kubana n'abantu mu buryo bwiza bw'imibereho isanzwe y'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Yarazi gutanga inama nziza rwose.
yarakiranutse mu muryango wa Sekunzi, yarakiranutse no mu itorero, ndetse no mu itorero rya Mugete. Ndatekereza ko nubwo ngize igihe ndavuga igihe twabanyemo ari umuririmbyi, nta kibazo Runoro yageraga mu buzima bwe bwa kiroho mu itorero ryacu rya Mugete, kuko navuye ruguru ndi umupasiteri, ari umukristo aririmba muri korali. Yari inkingi ikomeye mu rugo rwo kwa Sekunzi. N'ubundi adusigiye umuryango mwiza, mwababonye bavuze n'abandi batavuze, tuzabana nabo, kandi na Toto tuzabana nawe. Reka mvuge nshimira Toto, reka ngushimire uburyo wabanye n'umuvandimwe wanje mu buzima bwanyu bwose. Nta kibi nigeze numva hagati yabo, kandi baranyubahaga, n'ubu baranyubaha. Inama zanje barazumva, iyo mbegere nkabaganiriza baranyubaha. Reka mbashimire ubuzima bwabo bwose kuva bashakanye kugeza uyu munsi, nta ribi nigeze numva mu rugo rwo. Imana yo mu ijuru yabanye namwe, kabafasha muri iyo mibanire, ibaha umugisha. Uyu Toto ni umukristo, kandi ndakwifuriza gukomeza kuba umukristo. Yazagaza gutarama mu wanje yambaye agakanzu, ari agakobwa gatoya, akava ku irango akazi wacu mu rugo iwanje nguyu madamu, kandi akaza wenyine ku mugoroba, hakaba haza nijoro, kugira ngo mu byumve ibyo mbabwira ko ari ukuri. Umunsi umwe yahuye n'umuntu nijoro ku kwezi, hakujya ku irango, aramurangiza, arahagarara. Ngo amare guhagarara asubira inyuma, wa muntu atangiye kumusatira, asubira inyuma, kuko yari akiri mutoya akomeye, arirukanka barazamuka umusozi, aramusiga, ararenga, aza gunyura iyindi nzira. Nanone ntiyasubirayo kuko yari afite intego yo gusenga. Amanuka ku wundi musozi, aramanuka, araza, yatugezeho nko mu masaa 3 z'ijoro. Ngo shika arambwira nti se kubera iki wewe uza gutarama ukaza nijoro, kandi uri wenyine, kandi uri mutoya? Tuganira ijambo ry'Imana, turasenga, bigenda neza. Uwo nigishije yambaye agakanzu, nkamurera yambaye agakanzu, nkamubwiriza ijambo ry'Imana, tukabana nawe, akaza agashakwa na murumuna wanje, ngakomeza mubwiriza ubutumwa bwiza. Toto ndacafite ijambo ry'Imana. Ndacafite ijambo ry'Imana. Uyu munsi wa none ndi umupasiteri wiwe, nari umupasiteri we ku Mugete, n'uyu munsi wa none numva. Ese uyu munsi abaye umupfakazi, niho ntazaba umupasiteri we? Humura mwana wa data, tuzabana mu ijambo ry'Imana. Kandi uyu siwe mbanye nawe wa mbere, barumuna banje baragiye basiga abapfakazi, narabareze mu ijambo ry'Imana kugeza n'ubu. Reka nihute toze. Reka nshimire abantu, ariko nshimiye Runoro wabaye intwari, agahaguruka muri iki gihugu, agatabara ubwoko, agatabara n'igihugu. Imana yaramufashije, yagaragaje ubutwari, yagaragaje gukunda ubwoko, gukunda igihugu, gukunda umuryango. Nta bindi navuga birenze ibyo. Imirimo yiwe n'ubwitange bwe n'ubutwari bwe tuzahora tubwibuka, turabubitse mu mitima yacu, turabuzirikanye kuzageza igihe natwe tuzaba tukiri muri uyu mubiri. Ndashimira abantu bose. Hari uwigeze ashimira abantu aravuga ngo muri bake, ariko muri bake beza. Ariko je ndavuga ngo muri benshi, kandi muri benshi beza. Gutabarwa n'abantu bangana gutya, Imana dukorera, Imana yabahanze, Imana yabaremye, ibampere umugisha.
hari abadusengeye batwikorereye umutwaro baradufasha gusenga, barimo abashumba b'amatorero, barimo abakirisitu, hari abampamagaye ku matelefone baduhumuriza, hari n'abaje bagera mu rugo, hari n'abandi twayicaranye ahantu hariho hose badukomeza baduhumuriza n'abadusengera. Ibyo mwakoze ihumure ryanyu niryo ryadukomeje. Imana yo mu ijuru idakiranirwa ibambera umugisha. Ndashimira abatanze inkunga yo gufasha umuvandimwe. Hari abatanze inkunga bamufasha amaze kugera hariya mu mugozi, bamufasha no mu burwayi, nubwo birangiye atabarutse. Niryo rya jambo twasomye, muje kurikerezaho izigira icyo ishaka kandi icyo umutima wayo witumye nicyo zikora. Nta wabasha kuyivuguruza cyangwa ayikome mu nkokora ngo ayiteshe ngo urakora iki, kuko niko yabishatse n'ubushake bwayo. Abo bantu batanze inkunga yabo ndabashimiye. Abadukurikira ku ikoranabuhanga kuri media ndabashimiye. Abari muri Amerika, abanyamurenge bari muri Amerika, abanyamurenge bari muri Canada, abanyamurenge bari Australia, abanyamurenge bari Europe. Aho hantu hose niko havuye inkunga zo kumufasha. Abanyamurenge bari muri Kenya, abari Bugande, abari Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Kongo, mu bihugu byose. No vuga ngo mu migabane yose nta mugabane aho ntazi ni Aziya. Aho ntazi ni Aziya. Ariko Australia, Europe, Amerika na Afrika n'umugabane wa Canada, abo bose baradufashije. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Bumve ko tubashimiye. Reka nshimira abantu z'umwihariko bakeya ndi kuja ku musozo. Ndashimira Jacques Rushema umuvandimwe, ndashimira Rukeba Shiraki, ndashimira Esperance Bitorwa, ndashimira Ndamukunda, ndashimira Afande Kijege Marik, ndashimira Afande Gasita. Abo bantu mbashimiye z'umwihariko. Shimira n'abanyamurenge batuye Kinshasa bose, abakuru n'abato, abategetsi n'abategekwa, kuko bose baratabaye, bambaye hafi, baramwegereye, kandi mu by'ukuri ntawogarura uw'Imana ashatse kugenda. Ndabashimiye rwose. Shimira umuvandimwe Jacques wakoze ubwitange bukomeye, agahaguruka ahagurukijwe n'umuryango akawugandukira, akaja gufasha umuvandimwe, asanze n'abandi hariya bose bamufashije, bakagaragaza uburyo bwose bushobotse bwo kumwegera ngo umuvandimwe, nubwo abandi bose bazaga ariko nabo ngabo buririragaho. Wa mugani muzamuvuga mufomora ngo umuryango uzaburirira kuki? Umuryango warahagurutse ariko wuririye ku muryango. Shimira aba bagabo n'intwari, ndabashimira aho bari, nabo baraza ariko baradukurikira. Ndashimira Jacques Rushema, ndashimira Rukeba, ndashimira intwari uyu mukobwa Esperance, ndashimira Ndamukunda, ndashimira umuvandimwe Kijege, ndashimira Gasita. Imana yo mu ijuru aho bari kudukurikira ibahereze umugisha. Sinovuga ngo bakoze iki niki, barabyumva ibyo bakoze. Ahasigaye aho bahaye badukurikira ndabashimiye, kandi nzahora bashimira, kandi n'ubundi nzabahamagara, nzabashimiye. Reka nsoze n'akantu gatoya. Ndashimira umuryango wacu wa bugufi, famiye Mwantumbira. Ndabashimiye rwose kuko hari ibyo mwakoze by'umwihariko wanyu, kandi mwagaragaje neza. Imana ibambera umugisha. Ndashimira umuryango wacu famiye Abasama, mwakoze ibikorwa byiza byinshi, Imana ibaha umugisha. Ndashimira umuryango mugari wacu w'Abagunga, Imana yo mu ijuru idakiranirwa ibaheze umugisha. Ndashimira komisiyo yateguye, yadufashije gutegura iki kiriyo. Bakoze amanywa na nijoro, bakoze amanama menshi. Ndabashimiye,
ndabashimiye munyemereye mwohaguruka gusa nubwo muzehaza gushima ariko ndeka mbashimire aba bagabo bakoze amanywa na nijoro ku ntambwe ya nyuma baje gukorana n'umuryango w'abagunga mu by'ukuri batumuritse raporo yabo izo bagezeho turayishima nimwicare murakoze Imana ibaheze umugisha ndashimira itorero rya Release Kasarani ndashimira itorero rya Release muri rusange hano Nairobi na hano duhagaze n'ahandi hose ujya tugira ubumwe tugira n'ubufatanye kandi ibikorwa zacu tukunze kubihuza aba pastori ndashimira bishop ndashimira na Reverend Seti shimira Reverend Byicaza hamwe n'abandi ba Reverend bose dukorana bari hano ndetse n'aba pastori bose umve kuko tubashimiye shimira abakristo ndabizi ko muri hano birashoboka ko bose batashoboye kuboneka kandi tuzi ko hari imfu hari ibindi biriyo abandi bagiyemo mwese turabashimiye kandi tubashimira n'iki kibanza Imana yo mu ijuru ibaho umugisha bashumba mwadutabaye bashumba mwadusuye bashumba muzahore mutabara n'abandi gutya Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha ndashimira abamuyomba bari hano umwanya wabo urahari ndabashimiye kuko namwe mwabonetse mukaza tukabana Imana yo mu ijuru ibaho umugisha ndashimira ba data bukwe bari hano rwose ndabashimiye ntaco twakoze mutakoze bamuyomba na ba data bukwe mwaradufashije abamuyomba wa Toto nibo ba muyomba wa Runoro ni kwa Kagigi ni kwa byinshi naho ngaho muze kuri mwarakoze Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha ndangije nshimye Imana kuko iki gikorwa tubashe kukigeraho no kugisoza Imana yo mu ijuru ihabwe icubahiro Arakoze muratwihanganira kujera emotion ziki kiriyo biragoye